Xhembash, Jinavenda dengu basën me bistçarve. Kerembikin Bala Huabidon Nuçeyan. Jihela Partia Demokrata Kurdistana İran'e Daxuyaniyek bilez geheşte desteme ku eme deka ve peşkeşi ve bikin. Daxuyani Partia Demokrat, em daxvaze jihemu sel ku aliyin siyasiyen demokrat u azadişvaz dikin ku yekrezu yek girtili diji rejima mirov kuja İran'e ravestin. Selke sebatkar u mafhuaze Kurdistane. Gelen azadişvazen İran'e, komu civaken mirov dosten navneteveyi. Pişti derbaspuna çen rojan diser destbekirina nerazibunen şelke bezarbuyi İran'e, lihemberi revşa nebaşa ciyane u zilm u diktatorya zala liser velat, tevi serkut u gefen rejime her ku diçe xwepeşandan berfirehtir dibin, u bajar u deveren zedetir tevli ve tevgere dibin. Ev xwepeşandanın ku di destbekede zedetir şvedi aliyeki aboribun. Bi derbaspuna demere, roj bi roj zedetir bun, çalakiyeke girseyi jibo derbirina daxwazen siyasiyen xelke, u bilinkirina diruşman jibo mafenwanen demokratik u mirovi, levek ku dihat çaverekirin, rasti reftara hovane ya rejime u damudezgehin serkute hatin. Jiberveyeke, di encama hatina meydane ya verekane ya şelke, u serkutkirina wan ji aliye hezen dijigeliyen rejime ve, heta niha bi dehanis ji xelke betawan li bajar u deveren çırbikur en parezgehin ilam, kirmaşan, luristan, hemedan u deveren din İran'e hatine kuştin u birindar bune. Herwiha bi sedan kesçi ji aliye hezin tepeserkerin rejime ve hatine revandin u bo işkençe şaneyan hatine ve guhastin. Diminaka heri dawi avantawanen rejime de, İroşemi sezdehe beframbare di nerazibunen devera melekşahi ya parezgeha ilamede, çendin kes ji xelke azadixwaze devere ji ay aliye kiregirtiyen rejime ve hatine kuştin u birindar bune. Ligel ve yeke hejmara birindaren bajare melekşahi yekçar zedeye, u birindar di çiyen neştergeriye de, rasti kemiya swin u bijişkan hatine. Loma şelke ve devere daxwaza bi havar veçuna lezgin u gihandina alikariye jibo dabinkirina bijişk u swine jibo birindarandikin. Di heman demeye de heta dema amadekirina ve daxuyaniye, dever di revşeke piraloz deye. Pevçun u tekekirina hezin serkutkerin rejime li xelke mafvaze melek şahidi dome, amara kuştiyan di bilin bune deye. U birinin bi dehandaren ve karesateji pir kurin, u jiyanawan di metirsiye deye. Partia Demokrata Kurdistana İran'e tevi şermezar kirina tawan, u komkujiya komara İslami li diji xelke mafvaze velate me. Nerazibun u xebata jibo guhertina ve revşe vek mafe rewaye neteveya swedi zanin. U daxvaz ji hemu sel ku aliyen siyasiyen demokrat u azadişvaz dikin, ku yekrez u yekkirti rubiruye verani u serkuten rejima mirov kuja İran'e ravestin. U piştivane şebata jibo çoktanina rejime, u bidawiyanina lisetem u diktatorya zal, abiser velateme de bin. Di heman demede serxweşiye li malbaten serbilinden şehiden ve karwana mafvaziye dikin. U em piştrastin ku swina xorten vi niştimani bi heder naçe, u azadi u rizgariye jibo neteveya wan diyaritine. Herviha em daxwaze jikom u civaken mirovdosten navnetevey dikin, ku bi hemu awayi jibo gihandina alikariye bi şelk u tevgera azadixwaza neteveyin İran'e, gaven pevist u lezgin bavejin, u peşiya komkujiya şelke ji aliye rejima komara İslami ve bigirin. Partia Demokrat a Kurdistana İran'e, desteya kargeri. Sizde de 1434 a roji se heyvaye ka 2026 a zayini. Heta Nuçeke din bi xatreve.